ai mango mai loi lunga pe yo se va au leva na molu wala unga fa kusa pe ua manu fa va molu mai loi lunga male tusi le nei ua fa te ia ai ua langa langa i loa mafina ngalo o lo ia sinia o lo ia langa langa mai o la to fina ngalo e leo ngatasi male tusi le nei e leo ni lo ia fa te tai tu lo o lo ia mai la do wa leva na tau tua i tonu o le malo. O le lau wa lunga i le taimire nei i le tusi wa whaate ia i fo i le lalolangi o Samoa anto ai mai se fo i le tau mate wa whaate ia ai le fionga i le li pāle mia malana ka peneta malana whainga malo ele iai se kai au ele iai se tai au o le fo i le o nā ma le laina tūlanga o lo iai i oe ia le si ina ngase ia ai me se fo i o le tau amata mataina fuafuanga amata ai mangu mai loi lunga e pe o se va au leva na molu wala unga fa kusa pe ua manu fa va molu mai loi lunga male tusi le nei ua faate ia ai ua langa langa i loa mafina ngalo o lo ia sinia o lo ia langa langa mai o la to fina ngalo e leo ngatasi male tusi le nei e leo ni lo ia faate tai tu lo o lo ia mai la do wa leva na tau tua i tonu o le malo now o le fesili mua li ataua ma li o ina e manino le tato introduction ona avelo le lungo le fasoa o ai tangata ia e tua o le Samoa loa o Aloia Society po o le society aloia i totonu o Samoa o le fesili o ai o lo o se ai i le taimile nei langa o lenga kau make po o ai le pedeskenge o ai le sui pedeskenge o ai uma i la tau lela auto si sila mai lela avatu runga de tau te yae i la tau o lo o se e le kaimine ngai the current tangata o lo o yai le taimine nei ma e falling mai o tangata fo ia le no la tau ta pena ina le tusi lea o le prestini na ina tui fo lunga ia fa mole le auto si sila mai le avatu mo la tau wata vede manga ia inga ia sila ia ile to tele o le tunu o le presidente le ia le taimile nei ale loa society e Samoa o le faletua po le tamaita i swafa ia Fiona A o le sui presidente o le tamaita i swafa ia Anne Matalasi Fata o le teu o loa po le treasurer o le tamaita i swafa ia Sine Korea ma le failau tusi o le tamaitai loia e suafa ia Violina Leilua o le council lea ia po le board po le alava le whaalanginga i tau te avea iai o ila doula nei o le presidente Fiona A o le fo ia maua i whaamaumaunga o le whaletua lea o se tasi o whaamasino si nia o le whaamasinonga mawalunga Samoa le sunga lei a taua Daryl Clark Morisi la fia tatou ia now e yaila malisi vaenga le council le Samoa Law Society e ta ua o le council members le ala e yaio la ila donate fai malo matu mua Matthew le misio Diana Roma malanga fuaina tavita o ke fakula ukala ai tau tele ifa solo mai le lenga nga o kamai kai kasi ale ali ile fato amaua mai ai o fai malo matu mua Matthew le misio e yaila malisi vaenga e tal e fea ngai le vaenga lea pe o yei ta pinanga misa e la tau lisi vaenga la tau te ngafa matu langa o complaints ma vaenga fa pena o te lo se ta pena mai misa ir kalafi ona vatula ia le lunga ono lena luiri su enga le tato programi now e tonu la lo ia ua maila la tau fasea o le fisili li o mali a taua e amata ili tatou faasoa mua o fekau i le kaimi ua mai ai
lua na tapa ele malo so la to finangalo penga kapa mai sesi so la ko finangalo wai pe ya tangia mai tustusinga nisi olo ya sinia sorry ele ask sesi so ko opinion e pe fato alangalangani o la to manatu pe ayai ni mea fo ilele wasa ki hai vaenga le tula fono ai ina nei mamautele ai mati mai so ro finangalo le nei taimi ofisili a matai tau te amatai ofisili e fe kaui ma or ka e kara fea ungar ngi kaimi wa mai ai pe sa ta pa fo iso la to finangalo e fa alia ile mata upu le fa to amai al fa to tonga ai masia e fa kuku le maka upu ma le fia ile to e filifilia ai lava ele fionga le palmia o ia ole aya ngafa tau le maina man mtanga wenga le leo ia mkanga wenga bo levon e tau tua ia la amata me so finangalo le tau ia ona va tu le sunga ya o me mo mor kai me le ke fe ka le nga se nga se le pari mia ma ele ise la ko fe le ngam pari mia siringe son fingalo no lo o la nga fingalo angi se lo yesingia ya me se le o fonga el policidio le ko fam singonga le nga la nga fo ringa mai e ko kele mempas ai ise la ko fongo e pasi ele mka upule falling mai ngā council ai ngā council members lava ia ngā fai ba ngai ai mo ko afisiringia lava le role por mka fai yo ia society alo ia il melo kupungi o pe falling mai ola ko fa con le palmi pe aku ase siku ola ko fa con le palmi ma afisiringia palmi wa el mele popole ba nga fa pe wa fonga wa coffee palmi ia nga ia lava nga ka ia official o leo ma official lo ia sili ia ma fal pui fo la ko manga ko ku nge me umarava o me ia pespese me kulepa fa pe vole lo la u miel palmia le fonga nge le pule e ma fa ye o nga ia fa sa inga nga ia lava mai mori anga ia lua ia pe ko le mori anga ia ka kienge ila o lava ai ere o sa ele o sa ole intention ole kusi pole me e ka fa ku ele la ko kau ma lo fa tele te o mo tala ina finangalo leo ko le va foi wa la via tu la mo so enga lo to mai se menga fa to fala inga fa tai chata au tatu le ano liu foi ole tatu fa so ni tu la fiafi ia sa o manatua fo ile ai nei vaenga taua e o ese tapenanga fo o wal tatu faso e tulanga fo ile o lo te ina la va uia ma lo fo ile ngona ia ile tulanga le tusi le o lo fa pe ona anga ile tatu faso ni va ta on memo mo ele ai se tulanga fo ile le se consultation ma suis fono on vaenga mo mona e lo manatu foi le sa tu ina tu tusil ne eu no ma se taranoanga po se malienga foi le mai i la tu sus fono le o tatu sa mo lo site le lo pesau lo tau se tasi foi posta se tasi lo isinia le finga ya una sa yung sapo ne lo fa manino ma chulanga ele tar fe ngai on fa ngaling o society e no ma stulanga foi le se loto nga tastas ia pole a wai mo la tolo i tonu le Samoa lo site o le vanga no lua sa o titilo ia i sia tama o sili atu le tulanga foi le tusi de o sili atu le mandate le site yes o lo ingo telefone o le ngaluenga Samoa lo site o le lango ina o lo ia ma fa mautu ina o le rule of law e le o le mata fa yoi ale society o no fa ni fa mtalanga foi le fa por kiki e fa tau de panemia pom ta upu fa masinonga lo fa ngaso o le vainga lo luana sa utitilo wi ai ia male tulanga foi le lon cholu la matia o le neutrality male tu tas lo wingo le tala o le tusi e mafai ona ai o se tulanga foi le fa tu au e fa por kiki o lo wingo tala a fai e manatu tangata o lo afia le society tulanga fa por kiki o no winga o le fa le tonu le fa tu tuanga o le tunu i le tutu atasi o le society lo ia
so una ngona ye vai e man tulanga lona fa o le matia le o le tulanga fu lona luenga famsinonga ia o le winga tala o le tusi o lo cha ua initium cha upo lo lumo famsinonga lona winga e le ta tau o lona kala e ta tau ona tu famsinonga faila nga luenga tu tas ai le o so sa yete fa ali me o manatu in cases o lo tulanga fu le subsidize ta upo le onga o lo cha otto lumo famsinonga subsidize ya ele te tau ona nga ia le society o lo ia ta tia pe famsino ia maltulanga le ole vai ngalo lima ole fala nga ina yo le mamalu lo ia ile tulanga le o lo ia ya be official famsino ma e te tau ona fa alo ile tulanga foi le restraint ngole ole tusi ele imani bi fa tasi ia ile to tele e ono fa vai ma malu le profession lu mo na tu fa lo ia o le tulanga la le siata ma o te ena ma lo se le tulanga le statement le ale Samoa Law Society ona ele I faia se consultation ia ma su useful ele o fa ali ai manatu tangata o lo tonu society o lo ia ele te taula society ona fie thing fa por kiki pom cha o polo lu mo famsino ona e ono fa le tonu ai le tulanga le lona tulanga foi le tutu atasi ia mano fa tutu ina e te tau ia I lato uma o lo tonu le Law Society ia ina ia ave se ina I lato mo nei tulanga foi le e vala auto committee fa foi ina ia fa tau tulanga le fa marusia o consultation ia ina ia mawalunga I per tulanga le accountability ma le transparency lumana ia sa una matunga afa mo se ne vai inga siata ia mo le silfia ma fa anga le manu tatu tu no manga fa lo ma lo fa dai tele la tatu wa tu mo mua ona to lu ni sioloia sinia o lea ua fario la tu fidengalo le fia ai aunga o mai tasi lo la tu wa fidengalo por to fa mo muala pe ona ma to fa ilo atu o se fidengalo si tasio sui matua tu lo lava la wi a nga luenga fa lo ia le to fa lo inga fionga unasa yuni sa polu o le fo ile nga e au nga tas mua le ai masesi o la to o mala malanga o la to uma o lo ia ai o le au mai le heading ma le fa to mo nga le tusi Samoa Law Society ia o le fo ila to tisi le mai fa per jania le avatunga highlighting a mingo o mau anoa mamafua anga ua finangalo I unasa unisa polu o matua le fitaui e le talafeaunga e le mo'omia fua le faia fua le tu inga fainga ma le tau mo faia ia ina wa o vaenga ia walangalanga li o mali atu to me personally ua makua si ia le ka ale Law Society ile filifilinga le ku ure fa kusa e come down to that o makua ila ko fesilingia lava le fai unga le pawa le mo ko ave le ku e ko kofi ai ka le wa fu yo pa le mia tato le sunga la ule mali to tato le si filinga lo fa alia te lo tanga mo mo le no mo lo filinga lo na nafi tamaita I loia ya Mero Lui le wa vatu langa le public le na share mai fa pe mai le sa no nga ale tamaita ile loia did the Samoa Law Society Council just infer what I think they are inferring, assuming what I think they are assuming, and take a position on a political, not yet a legal issue? What? Because let's be clear, the society was not consulted on this. This is the political view of, at the most, 8 or so people on the council. Very inflammatory, ill-advised, unnecessary, and absolutely irresponsible. Makua maaki ale sawa ya tatu talanoa ya Mero Lui. Tatu talanoa ile one of the top criminal counsel for defense lawyer I Samoa. Malelo na tolu rola o loia
ua matua isa malai ngala maka upulea sau moku ai loa ele ngato le loia a o le whaaururunga o le whamsinonga now e iailan mea mali o te mana e taula i o rufi de ngano to e te tala le tātou whasoa e lua pomu mamafa lea au mai i le saunoanga John to lo papali i John taimalelangi wa kere lopo make ier ko kele aya kia wo fai kau so o ko ma fa enga li o mali atawa wait a minute papa li John tai malelangi not only representing like a view fa aloia but the court he is the CEO of the court o lea uonga maratua mai o ia hori tangata fa aululunga o le official fa msiku a sila la o e tātou Samoa matua i sau motua papali i John tai malelangi e iai la marvaenga le lui mai papali i John tai malelangi le o sau sao ia malelui ua kakaunga fa mawai matua i sau sao a se i fa ready mari tātou tusile i fa mole lava a misa le la tātou o le te le lava tusi e te le lava vahenga tusi ai e iaila le tūlanga le so tango e highlight tatu e le tūlanga tā ua le au mai ai le vahenga na ma o te tau ona fa ma vai as a member of the law is it the one si tātou tilo lava e iaila vahenga o fa mtalanga le John Papali po sunga ya pari frankly, this misuse of authority is unacceptable. Given the gravity of this action, the damage it may cause to the credibility of the Law Society, I strongly urge you to resign immediately as president. If any other members supported or endorsed this correspondence without proper consultations, they too should consider their positions. Sila la jamo ele mele wo oye. Leanga ia dia una na palasi mai loa marfinanga lo papali. John Taiman lang yo kilo tulo. O le ala usa wai lo I martulanga o fa to fala inga official fa msingonga. Ya ile matau ya ni rofi nga lo le ate wele maengale e mo ko fa sa nga ke in fact le kusile ayungi mo kusile papari tamalang ko ka usa mo ya di se fa lo fa nga se ke lo no business fa sa mo di se fa ole polenga le e ka vai ku ye pe foringa mo ile nga ka we e lui ko balu le member council o le member council ma le member le fanga le executive le lo ko fale mo malisi ko fale le mo se mai o la ko nga lo decision o porenga la o lo ya singenge lo faile kusi o kusi ka mo la lo inga ile so se ke o ka mo lo ile so se ke e mama ila mama kamuli ila lo ya aka mai malo ya singia I me o faile lo ya ma lo faftai ya li o so kira ya faftai seta wa le tulanga la na o le vaenga wa mangalo no is faftala o le tulanga le la uva va ya tu ye la to yo lo le satu ai lunga la to wata situlo ya ona wa fai fosi umionga luem tanga luenga le samo ya pe la o le presidente ya le o mo fai o le fionga le si presidente to sanga lua fe ina ua dissolve vai nga foi le prosecution le to foi la lone an va inga le lo sili ya le fionga ya mari sa matunga lu fa tasi la lunga lo fisho lo sili sa lo la ya fa fonga me foi que te lo ya en mata la sifat ya o terminei o tele o motino po to e nga lu fa tasi mo le fionga te mata lo ya auti mo le vai o sa fa ma vai le te mata lo ya en ya ona nga ile nga lu fa tasi mo le fionga ya ya o le fionga le fatua ya Sinikoria ya te lopo o lo silfia ya o fatua le fionga ya
ilo ia lia tawa komisi Korea. Ia e foi lá le fela tusia violina. Ia ona fa solo maile e si member solo po. Le sunga ia na filmsi. Ia o te tonu foi le faltu ia taiana Roma le o te fa ilo e sunga faltu le o Amperosa. Le finga Amperosa. Ia ma langa foi na tavita. Ole tu langa foi le ia tai lo se lo si sila ma le me tau mai foi a sociologia e me foi la tu ile ia ile consultation le ma lo te ina ma lo si tu langa ia e te wa ia tau tala ma fa te foi le tu langa le ai ole ma tu te le la vole pe no foi a tu vai na foi ole afianga ole tu si le tu langa tau na fia tu langa le tau porkiki ia o pela no fa ilo atu te lo ilo te mini po to na lue ia le tu te ilo ia I po le fiunga ia en matalasi I le law firm le fiunga ia au tipa le vai le foi o lo sa tau vai la no fu ale tau pipi I finga palo tale no mane ma lo fa jai le te wale le o va vala mayala ta sorry ya li o va vala mayala ta e langu poro kikia sia ka komi ole si mera o ma ka o ngengo fa solo vai aka ngai o fa ko ngi se fa singo ai ia mon ko le fa ngo ba ku le ko mingi ngo ba ku le foi ka ko fa sa la o sa fa pe ele o fa singo la lo le so se ke le ele o fa kasi ese ale la fa singo ese le va ngai ya lo ia ele o mo fa singo ia o la lo so se ke le lo ia Alo ba ku ko fa ka se di ka ko li fa sa la le faingi de ai la ese mai o la ko wanga finga ngalo le fa pela mai foi fa singo ka pule le finga ngalo la ia al va nga le ma ko nga ile fa ai o fisili la o ma fa mana ye tele mele o so no ile atawa o fisili la di o ma le atawa ma fa funga mai le tunu o le ka ngia mai o le ai kai ko tu lo fale tua o fa masingo tati ia la le oi foi de mafukanga le ma le ai la le artificially e fa amaka o fai la vai nei tanga tai au noa marse tapa marse la fia ora ko kai ko rua ka ko rua de nganga le ai mana tua mai ele ma faianga ai anu ke fa masingo e ke le iui mai fa loia ele ia se fa masingo foi le fa masingo ngol criminal a meu oro fa sanen e alu o e ke le iui mai ke loia o le la ma wo mana ye foi nei issues nei o le tau tu ma wo le tu o fa masingo mala ko kai ko ro loia na o te le fa pe o ise nga ai o le fesiri ro ma fo o si la fia o fa masingo ia le ngo fo le io la to fretu nei o fa masingo ma wo lunga sa mo le atau le Daryl le olona Daryl po Kerslick sorry Daryl it's le atau ya ngo kulo langa ko kikia pronounce fa kasis wa faya ole le na tonua le atau Daryl Clark o le atau Daryl Clark o longa fa le tua le pele skenge Fiona le foi la sa ala va ia tunga anga I fai o isi lo ia Korea le ia Korea le foi ia Roma le fale tu fa sili o lo winga na le na fisili la no tama fofo fa ma ka se ile va le ke fa ko wa ka wa se na fia ka ma la fa se fo wanga me venga fisili fingi kulo mai so fo wanga de mele po ka fa unga ma ko mele ka fa amen o te no factu a me o ye di fa mo na me ai a sau fa pe ngai o loka ko rua le involve mai meia o fisiri ku kas o mala mai o ere mele o le ke le nga o ka ko va ia ku fisiri ngia o le mele o kula I mai le office of famsing I le tu la fon I se tatu tu o le sila fisiri li o ma li atawa o fea sa ia ile au va nga le I le kai minga kupu ai le mau kongu male sori nga kula fongo pure ya kila tati ia la kula pa ka o me se kaimi o fe nga o ko yai inga ua fa maongia fa masingonga
ai ko e sui mai o le parlemengi o feanga ia ila ko pui nga faar kula fong ya na isi taimi na vi foi ni ku serva nga le wa le isa mor kai mi ko wa le ku poile le issue le ya pura ya kila foi le pesquinho fa mesno ngo no swafa asa tau ka fifa kari po afe va isa kus wa ko inga issue si sa ka nga ska step in la ko fucking olo se la ko le pe me la ko fucking olo mi sa kilo ia im fa kari po afe ya e o mal termine e le stale vane e le im se me fatino ele I fatino ele tato sociologia tulanga le piona e ta wonta upu ne sa o le la se ta sile ta upu sili una onga one of the most significant issues it tono tato ele tula I meolea a fianga fo isi ta si o lo isi ni sa ave ma fa bulunga le office fa mo sino fa no mo swaf e ke ilo ki se ai o mal termine ele se tula fa pena sa fatino la sociologia ma non fa eto ora uia polenga le fisiringi o pole fa pe po o circula fo par miel melengo foi o kofinga o komisingo o kaugaro ngala lo par miel male lo ye siri wo sori ese kula fo alenga fai mo kule epa ye ke ola ia pe lava e foringa mai e mo kwa le isaungia po saungia foi ai o lo kule se skaka ese mai e fai le mele sao ai se me wa lenga ngo siringi se mele sori skula fo wa mai pa lo sori kula fo ai fai mo ro kusi fa ko mo par mia te ka ko kula fo o sori a foi le winga mana tu mai la ai o lato malama fatu malama ia I nailo ia ole kula fongo piko au kuo ngi mea e kaula ia ngi me o soringa kula fongo se ivanga nga ua proven guilty sunga di fatu nei me e mafaianga e ngo kuo ia oi e mafaianga e kuo ia ka o ia ka kuo o city ua proven guilty le se nga me a o mele na tupu ia akila proven guilty by the court by the court I silent o ko wele ai maso ko leo nga faia ngu lua nga mai mo lianga mfa mau nga official leo ele keisa a per a him makule male sorry kom singo sulfa inga nga makwa mangingo le mai lenga mai uma le investigation le faila lenga sen mai makwa mangingo a me uma o leo arrest mai ia komisingo sulfa inga ko poki el komisingo o sulfa inga makuli mai ma se tulanga na langa e tupumta puleo lo tono official mai on review le Johnny Cheno le tangil na le tamari fu leo perahim ai tulanga fu leo o le morianga o le tangi fasanga I le sabe ma komisingo sulfa inga ia wa mai ni felo mai on review wa fama ni mai le loisili ile vai tai wa lava ma wen fai una fai murianga fa sanga I komsina so fai ia o ia la se tasio te le longa lu am tanga lu ngalo te mini mo se tasio di sa timi sa ku mo kyo ma ku mo kyo ia foi mai le fiunga le komsina so fai ngalo ofisa invite me sumo ofisa fa tal no malongo lo ia no molia ia ngala la ngone lo ile mta upunga le ngone ya ia ngawale nga o se kasi foi como que kai de le msa le fa fonga me le ngaksi fia ma se kasi o di saking ile saking ke ngaw arrest mai ia como sin su foi ia o mai ala un kapenga mo meu paperwork foi le au mai como sin su foi nga ia fa aki ngolo pulang masangi foi ne fa tal no longo ia nga ia ta fa tu la fono msa ungi ta penon mo le nga famslo pe ma se ele leva nga o nga kama ko ele ako se kula na di bene ao pe o sa foi kula ko mai o ma ko la ni o ka penga ku pe pa fa kalongo como si o fai ko mai so ko ba ai ku le ko a kangi es como que caído ko a ku kurus que caído le o nem só le fa fonga mas que caído le o fa lo aso fa wari ona roku ona fa caria ko ona ka un como si o fai ga chacho ai se la ve ko la ngongo lo fa ngongo
nga mawaku afofola ku fala ile finga komisiong sulfa fa ilo ye o ne o yele keise fa sanga ya ye mo kisi o office na fa sanga ma sulfa nga o komisiong sulfa nga fa ma o office la luku ma fa o ke ni o king yang o ma o pe o king fa nga o komisiong sulfa ya nga le piki o komisiong sulfa nga ma ke fo ngi dum kurepa be dum kurepa ya nga le ya falo ngong fo me gure o ila o iga ngong ba o ingo la ri ka wala kom si so fo inga so fo ngeno pa wal kala ko ro ro fa ila o inga ko fo ilo fisa le la video kom si ngeno uma ava ya ko uma ni ma no ko me kom ko ma ko fo ringa mo ngai kam ma ko ila ngong le fi o makai o uri e makai o mai ola ainga ma ai te sira fia li o la va o leke le sa no di o le ma o like ko ngu ma la le story le la nga le ke kango o fa pupu o le ko ngu ma a mai o ma ya ma o e le na tangi like kusi o ma ya me ya ma ko ro foi ma foi de kai le Johnny Channel la ma fa ko ngu arrest lo kom si so foi o lava o solid evidence na wala van mon ya va fe mon ma uma ka yo fongo sa fa ile sa ya te sa fa longo ile la fonga la fo kom si so fa inga ile sa ka la nga arrest fa yo ku la fa ngo o lo ka penga pe po nga mai fa ka ngo charge local ya o ke lo mbayo ngai deo ya ko fa ka ngishi e kele mal o kengi a ko vidi mbale ma ku le sa mo fa ko fa do dinga lo fisa fenga nga nga ka le la vidi ko kom singa ya nga umai le nga ka ko fa fa ko ke lo po filma ko yo ye asi sila o le ko nga pawa le fe ku le pa le sanga faia ka miwa le sanga faia ka miwa ko nga pawa ko wale le o fa o so ilo ya o ngor ko nga pawa le fe ye ai a o tu le pa pawa le ngu ya wanga pala ai fo ana te foi tu kusanga musu e o ai ngisi o fa masingo kulo sa pala ai o mai power ya a foi ele la publica video kula e palenga lenga fa ilo mai fo ya ko inga lo ia ma ka mai o fa masingo mo me fa pena la ya video na e bi kala ngo ma wa la lo ai la nga iga ofisiri ngenga wa mai fa masingo siri mai fafu la ya na sa no nga ke fa ya famai ele o loia uma fo i ongi loia mangingo yo so no nga al to ina sauri ona minga na fa matalanga la menga le fa yengi ko complain nga me langa nga ka uma rola no inga maka ko vai kiri wa mai le nga na wa so uma kasi kala kuila e pa ko ke va e vale o ko e vai kiri o ko la nga o pe atu une le nga na yo so uma e fa fa ngofi ai le ai masa ko me nga fa nga oro ko ngungu ya ai e matua te le o mena le wanu ilo kama fo li o mali atu i kua ko ngi kusi ka fio lai pe anga fa pe o ye se mala malama pe nga ke le fo isi fo kuanga kuloa this is just me lo ma fo nga ka fio lai pe pe o ke le se impact po se ku lalo a fa masingo ye kai ko rua ya nga avere mele ere kupu ai longa kupu a fai fo nga fesiringia fesiringia fo la ko le winga na o le ka ke ngofo maroka ko se lau pasenge ave ya la ko I am hoping I'm wrong or menga lo ke fa ko ile rio I am hoping that I'm wrong alanga ye o lo ke fa ya come on o ile ka ka piko sidi ka va la ka lau fa so ke lo me fa yi lo ko ro fa ko le winga la tala ya le foi a mo lo ia fa mo sin a foi lo te fa ya e fa nga ka ia nga ka pa e kinga a ve ia le ngana le ortinama tama e fa nga ka pa pe a fa pe e lo le vo fa ka silmele o il sono a fa pe o lo ia o lo ko ro fa ka fa e fa nga ki le la ngo ka ko wo lo le e ka pa ele mal mal pa ka fa i do fa ro o ka mo mai le tu e fa ngo fia la ngo fa ele ka pa e mo kingo la o le wala va o di mai ya e fa ku sai le levo maro lama e pos forma e foi kai e pos forma e poses pos fa ya onga e pos fa ya ai a sa la loia famasingo i wa ka mo ro fa psi ele fisirio e lano fisirio fa you know
a saula ka foi le sau e fai la uloia ia vai a ko ke u fa lavi I garu ka malo fai ka komele e foi ma ko nga me scenario fa pen a u fa lavi ko inga ka ko fula ko nga ai fai ka komele ai olo latu le pui fo nga walanga le ngi me fa alilo lilo le o sa mo o le public le latu ya sila la o le la o sa ngi lunga wa sa o mal information of Fiona or ko onu or fam singo sa o mama le disi walanga o public information si mengi deserve to know wele ku o ai kongu ka ka ye sa fa ime le la wo kia ni a foi la na o ngara la bo video le si a fa la mo ele I lo la ko ko lu ku lo fam singo la o video le si fa pe me ala le ngo fa ya ku e a ulu ka fenga self walanga ata to wolo I vai tele te mine wa ke le siringi o ngai fam singo ke le mo ya la kanga ke le fa nga fia ke le siringi o nga ruenga o fai o ko lua ku lo ko finga ma office ya a fa nga fia ko ko sia ka melangi fa nga fam singo ka uri sai alanga o ingalo te fai atuai tolo pulo ele fionga ele pulisilia fam singonga a le sunga fo le loia wa mana tuala ya sa o pese voile a misiruki va ko avo me la le lo me ko fila le pese voile fa tu le mele ele o lo e la tone peno la to faya mo la to ma fau ele ai se si ko backfire inga minga mele ku mo se no nga chat a le la mo fai nei la il tu langa de a fisidi ngia le nga faya li o ma pe fo no fa tu o lo sunga le leo si ngia o le vana ke leo mea nga kukupu ele ai se leo ole Samoa society misa wa isi va nga ya le wa le ka ko a wa ya le va nga council la ngol upule tu to va ya tunga pe o le council ya la va nga ya ta me la tu sofa ya ole si la va nga le committees and chairpersons le la ya le la te handlinga si la mai complaints and investigations committee komiki la yamba ya la no la va al pe o le komiki ss el tangata el sunga elexua al vai ngol reviewing on legislative o tufunga fangaloa tufunga ia ma le professional development committee le ia le tamaita ilo ia Josephine Stowers e ka foi la afia ka ngel la komela fai pa fa penga o se me o manga kalongo ngala kongi ole ala se tua patatua ole nei tu inga ile vasi de sila wala le what happen le wa kupu now ole a se mai tau li o what's next ole as wala ole ala ele o kadia inga isi loia are we going to see ole akako va ipea leo mai isi loia ele imala malama ile ngi kusi ai ole ala se tua patatua le wa mai John Pali to low sof Pali John tai malangi le wa mai langa lu I mua wa kau ko fa mavai fa maka ole a le skip po ka kau I de vainga le what do you think Aula fo tuanga seta le tulanga fo le o sta on fo se policy I tonu fo le manino tonu le Samoa Law Society e fa sta le wala fa ya ini la to public statements ole mo samtalanga ina ia mochinoa ya ole ale tu la mai se tulanga fa peni lumana mo fo tuanga le fi fa le watu ile o vainga le sa feltus fa ta u tulanga le consultation ia mochinoa tala noa uma suisi fono uma a ole tu ina atu ia se la tu tusi pos samtalanga ina malo mai le tau ona faise fa unga ile ngole o Samoa Law Society e un no mare loto tasi mai su ya wa ya pe ole si fa tuanga fo no tulanga le fa tu ma wina pe tulanga le neutrality ta wa tele le tulanga fo le pui le tuto tasi ma le tulanga fo le impartiality le society lo le tala a fai foringa mai e ona I fai fa porkiki ia em fai fa le tonu fa tuanga o tangata society loia ia malvainga le ole ala fa ia tulanga lam ta upu fa msino fa tuanga na le fi moli ai
ia awan I te whaalia ni o ngā tumanatu e ono a fia im tā upu ia o lo I lunga whamisinonga. O ngā luenga nā whamisinonga. Ai no singa luenga nā society ono ia siata. I lo ngā tatunu. Ia matulanga maulunga leo le puipui a peo le malu lo ia. Ono ia te tau ona avea ma tūlanga foi leo o foi o whaateta inga o le tūlanga foi leo le whaetete. Ia le whaetu au ma le whaia leo la miu sao. Ia o le lafo ina o le tusi e le I marili whaatasi e le toa tele. E ono vai e le mamalu o le e ono wha vai e le mamalu foi leo le tatuanu ina o lo ia I le lumo o se tatua tunu. Ia o la una fautuanga siata. E se paulisi e whapena ona whaatina whamarino tūlanga ia pe ona utau momo. Ma lo whaatai. E whaawau le matou whasoa. E whaawau. E li kai anga uma issues langa o te fia tā pā fo I se whina ngalo le ausoa me se fo I o whea lo ia sili. A o yesinga ngā mengi o whaile mele.